Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, tukang ngaprak paling hits se-Indonesia, Haji Salim. Ada Upi pemirsa. Oh, dia kaget. Jalan-jalan sore guys. Caranya guys, pelankan dulu laju kendaraan Anda, matikan kontaknya, motor berjalan tanpa mesin. Ayo leteng majuna euy. Bose. Marge boleh aja kurang suka mobil apa mana komen. Hilap dewek mencet klakson poho saklarna dimodarin. Ladies and gentlemen, daning kedrek. Non bos. Oh begitu. Si Raru cenah.
motor rek make jalan ge babat we